Бұл менің костюмім ғой. Емнеле менің машинам көп ма еш жота тоқпам. Şaytanda oturup kurasın da. Sağ olun. Öyle bir sana. Önce yok sürüyorsun da. Bugün şeftin tuğan günü. Ana? Anam коллективтер oldu. Biraz akça çıkarıp ortalık құттықтап қойсақ дегенбіз. Ay, men şartım yok. Ben akça yok, beri aldım. Ошо бере албаганың билип туруп сени орунга ырышып койдук. Qanchadan? Баарыбыз 500'дөн анан сенин ордуңа да 500 сом ашып койдук. Qana? Как раз мен чогултуп аткам мына. Oşonda bu 500 som meniki olup kalabı? Эми ошондой болуп калат го. Gele. Men berбейм. Şef men tuğanımı eştek alıp gelgenmiz. Жоке, бул эмне болгон? Emne joke, emne joke. Ne sensireysiz ki? Ne sensireysiz? Çıkmaya başla. Sen karaganda 5 köynük tertej yırtkanmın ben. Кайсы кызым жоке? 50'ye çıktım. 75. yılkımın. Мен 52'ден 73 жылдын 2 жаш улуу экенмин сенден. Kanca gittin karganı bilmet deydi. 5 көйнөгүң болсо жыртасыңбы? Ay, точно usul жер байланай. Abi! Ay, men тепре бұл жаңғыраған ресторанда елестетіп жатпайын ба? Анаржы, қайда жүрсің? Ay ne? Мазгамды тоңқытпыша іздеп тап келген рахмат дейіп түш алдыға. Той башталган. Ой, сол түшпе қарбақшы. Ay, bu ne? Фотозона. Bu ne? Oturup düşeriz mi? О, eskiden be. Ay Zahir. Zahir dağılı bitirliğin koyuluk be. Неме жағы ору сразу кетпейт екен. Шундан көр койбойлу ой соңол экен. Emniyete koymaydı. Seni koymaydı.